Project ejiri kumanywa nka Kabuhuna Mine Solar Water System phase y'okubanza neja kukorwa mukireka amezi mukaaga kandi abantu mu kicweka eki bina amasiko project egi neza kuhwera kumara ekizibu cy'ibura ly'amezi marungi. Ntwaro mugisa gono kukwasa contractor oba kweta Kalkana Enterprises Uganda Limited project eno eyokutandika okwombeka amaizi ga Kabuhuna. Abaturage bashobora ngo batwire ne bakora isoborwa bw'amizi hamwe n'amatungo nkente kandi umuntu abenayenda amizi marungi abena yabanza kutambura urugendo ruringwa konka project egi neja kubahwera. Ninsima Ruhanga Munonga ahabwa bebembezi bito kwikarani batufaho na muno Munonga owekitini Matia Kasaija nkowe byesente na Dr. Emile Nka MP witu nabebembezi bona tunga mizi agesheke kandi agari kuza kutuyamba twino kushemererwa kwingi Munonga omwizina ry'abataka bakabuna. Intumwa ya President wa district ya Kibale bya Ruhanga Stephen Mashingabo owayebembera kutongoza ko kwombeka kwa mizaga yashaba abantu kureka kwiba hamwe no kushisha ibintu government eri kubikozera mu kicweka. Uganda twina ekizibu kimu hamuno mu Kibale ekiziremu ekibakweta vandalism. Vandalism niko kusisa ebikwatwo ebya government. Timukimanyiri muhura ewaya za masanyaraze bazitemere, muhurira pipes za maizi nkezo bazitemere, omubichweke ebimu akafensa akakubaratekaho abandi bakwibaga obutimbo bwo nibabutwara. Mukoro gwabo mu trading center ya Kabuhana chairman wa district ya Kibale engineer Muhonge Kasanga Godfrey ahijira abantu kufayo Munonga kutungura entasi ya makagabo akuba government ekozire umwuga gwabo kubisyaho obuhereza. Amaizi twamara galeta amaizi tubaletera no makagabo kandi ekicweka kya Kabuhuna kigenda kuhinduka akwanga nyino kunira abantu abakole sente amaizi getwaleta gaje kwanza basura ka sente katoyito tigali gabusa ekikumanyisa abantu bakabuhuna bayine gukora na amani kandi batangiye kusavinga niko amaizi bagatayize kimo mu maka gabo obusiri bwo maka bajya kubutekaho tuteka embera yone kuranti kurakora yagena nka omaiso tuzaniro megati yaho bayitu mukinanizo babwanyi kuba ngati nyokusofta garuka kuri project yenyine bayitu nyabanyakuri hano abembezi ba hano ufuye muno gena mwarambura niko abero value for money. Project eje kwasiwe Kalkana Enterprise neja kuyamba ibyaro bina ebiri mu Kabuhana Ramagambo Hamuriro hamwe na Cyabahinda. Amakuru agasha kwa Onesimus turi hawe omuri Kibale.